Ngiyacela uNkulunkulu omuhle onezizwe ubangipha amazwi noma ngabe mabili noma ngabe mathathu engizakhuluma abantwana bakhe baphile. Amen. Ngicela-ke ukuthi ngibe umbhobho mina khulume yena ngoba akekho umuntu owazi indaba kaNkulunkulu. Indaba kaNkulunkulu iyehla naye kuphela ivele ezulwini. Akekho umuntu lapha emhlabeni oyaziyo. Ngiyacela ukuthi nami-ke noma ngithibhidla ngifake ibhidi kodwa ngibhidle ngiyangakhona. Ngizocela-ke omdala wey'nsuku ukuba sondele ngakimi ngengoma ka-25 number 25 abese engishoka yena ngibe i-speaker mina. Nkosi yamngena ithimba lami
Kufika nje ukuthi ngihlabelele ngize ngigcine ngifika lapha engifika khona njengoba sengisiqedile isihlabelelo. Maqedane ngase ngiphinde ngihlabelela futhi ivesi eliphelele ngihlabelela ulimi lwami lunganyakazi neindebe zomlomo zinganyakazi. Ngoba ikhona esifundiswe kuleli bandla lokho. Amen. Amen. Ukuthi kuyadinga ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukuhlabelela kodwa ulimi lwakhe lube lunganyakazi emlonyeni neindebe zomlomo wakhe zibe zinganyakazi. Njalo mawuqeda isihlabelelo uye bese ushaya ihumming. Hayi le humming eyenziwa njengoba sokukhona manje laba sebefikile besijoyina njena sebeyishaya noma bevule imlomo noma benyakazisa ulimi. Ithi inkosi inyanga yezulu thina boshembe kuphela esikwazi ukunyakazisa ulimi ngoba thina sivele ezulwini asibona abantu. Thina ngoba singabantu kasivele ezulwini kasivumelekile ukuthi sinyakazise ulimi uma sishaya ihumming. Neindebe zomlomo kasivumelekile ukuthi siyinyakazise. Sebebe khona abantu besimanje manje beyibona ukuthi mayishaya ihumming bese eyenza iba fenkahlenge. Kanti kwenzelwa ukuthi uma ngabe kwenzeka ngelinye ilanga sekunesikhathi esinzima udibana naso noma uhlangana naso, uma ulimi lungasekho noma kunjani uhlabelela kodwa uNkulunkulu eza ukuthi ubani lo nohlabelelayo. Ithi ke le ndaba lengoma lena sihlabelela ithi woza ke mntanami ngikwamukelise nethemba. Woza ke mntanami ngikwamukelise nethemba. Indaba enkulu. Mshembe uyasibiza sonke ngamunye ukuthi asondele phambi kwakhe asamukelise ngethemba. Mangihlabelela le ngoma lena khona indaba evukayo. Inkonzo yenye into kaNazaretha ukuthi ucabanga ukuthi uzokhuluma ngezinye izinto vele eqhamuka okunye. Khona indaba evukayo, khona vele kuvuke njena indaba vele kwevule kaMakhabethe. Ushembe kaNazaretha ingcwele noma ngabe wenzani uma evula nje umlomo wakhe ekhuluma usuke eshumayela khona ebandleni. Amen. Noma ngabe akekho epulpiti, noma ngabe uhamba phansi ubheke eKhenani, noma ngabe wenzani uma evula nje umlomo wakhe usuke eshumayela. Khumbula ngelinye ilanga enye insizwa ezalwa kwaShembe iyasixoxela ke siyaxoxa njena sihlalele nje siyaxoxa. Kwakuba nesikhathi sokuthi ke abantu ke behlale nje baxoxe nje bakhulume nje indaba. Kodwa isikhathi esiningi kube izindaba ezinhle zobungcwele. Ithi ke lensizwa maye isixoxela ke igama layo uSolomuzi, igama layo lelo uSolomuzi igama layo. Ithi lensizwa maye ixoxa indaba yayo ithi zimbili ikhathi njengoba ngingaka nje indala inempande efika lapha indala impela ithi zimbili ikhathi lapha engake ngathi mangabe ngiya kubaba ngikhuluma nobaba hayi khona ngafike ngahlangabezana nempibizane zimbili kuphela ikhathi sesinathi ke sithanda indaba ke sithi hawu kwenze njani awusho kokwenze njani lapho uhlangabezana nempibizane khuluma ngobaba ke wakhe ingungahlombe ulanga fumasibothe nabalathwele abahangula njengoba kade bhala isikhumbuzo sawo njena ngesonto bekuyisikhumbuzo ngomsombuluko besibhala isikhumbuzo bekuyisikhumbuzo vele ngomsombuluko lona nje siwabona awukasha umsombuluko sengungumahlombe. Uthi ke sahamba sibathathu siya kubaba. Uthi kwakuyimi uzisho yena ke uSolomuzi bese kuba uphakade bese kuba ulonda ukhuluma ngeinsizwe ezalwa yilanga. Sahamba sibathathu siya kubaba. Uma siya kubaba sasiyela nje ukocela imali. Uthi kodwa sathi masifika kubaba uthi wathi ubaba yebo bafana nithini. Uthi sase siyathula sangabe sisasho lutho. Uthi wayesephendula yena qala wathi konje niyafunda nifunda isikole ake ningitheneke namhlanje ukuthi nifundelani. Ya ufundela ukuba yini wena? Uthi waseqala ngami wakhomba mina. Baya enkosini
la ngaphakathi bayocela nje imali kodwa sebefike bahlangabezana nalokukhuluma kodwa akubike uthi ke ngase ngisho ngekholo elikhulu ngathi mina baba ngifuna ukuba uthisha ikhona esontweni ngibona ukuthi abantu bayozela balela baninga ngazi wenze kanjani yini manje u 23 okay Ushuthi ufuna ngisabelele kakhulu kule nkonzo khona abantu bezovuka uthi wayesengibuza ukuthi baba yingani ufuna ukuba uthisha uthi ngase ngisho ngikhululekile ngisho ngijabulile ngathi ngisho ngoba baba nawe uthisha uthi wathi baba suka lapha kanti isiphuphu impela uthi ngavele ngajaba mayithi baba suka lapha uthi ngisiphuphu impela uthi ufuna ukuba uthisha ngoba nakho nami ngiyuthisha yini ungayikhethelo kwakho ngiphakathi emponzweni impela ngigijima nayo impela ngikhuluma naye nezingane lezi ezifundayo ingane lezi ezikhulayo zithanda ukwenza izinto ngoba yibona abantu bezenza enye ingane khona enye ingane engathi ngomakhelona wayo lengane lena komunye lapha na kwa DM lazi yangaze ngisho mhlaba zokugcina bebona ukuthi ukuphi lapha ngami wawumuzi wami bese uthi next door ngapha esanisokudla masibheke emgwaqeni umuzi wephoyisa nombosikazi walo futhi yiphoyisa amaphoyisa omabili ngixoxa ke nalezi ingane ke zakulomuzi ke lomfana lonongijwayele ulapha kimi ke ngithi mina yandoda awusho njoba ukhula njena wayesefunda standard 7 ngithi nama ukhula njena ufuna ukufundela ukuba yini yavele athi ngane ngifuna ukuba yiphoyisa avele ngathi bheka ngathi nawu shende phela thina sikhule sazi ukuthi mawuba yiphoyisa usuke sephele konke ongathi ucabanga emhlabeni yilapho usuke sekuphele khona usufike kwanqenga yathi usuthi angisale ongenani ukuze ngithole umsebenzi angisale sengiba yiphoyisa awuvele nje ukhulu ukuthi ufuna ukuba yiphoyisa umuntu ozana uthi ekhula nje vele ufuna ukuba yiphoyisa profession le sikushunya ezwayo aye uphakame kuba sindisile njalo ithi ngafuna ukuba uthisha yathi sisuka lapha ngoba manje uthi ke mayiphendula uthi ngoba nawe baba uthisha lapha emhlabeni awuyenza into ngoba ubona umuntu othize yenzile akube nento esuka kuwe ngaphakathi kube into yakho nje ake kuqale ngawe nje ukuthi cha mina ngifuna ukufundela ukuba yipilot umshayeli webhanoyi ekhaya kini nje qale ngawe nje emndenini ungathi ngoba ngibona ubaba omdala ukuthi ubaba omncane ukuthi nomalume ukuthi cha akuhambi kanjalo into zenza oyenzayo zenzele wena ake kuqale ngawe nje uthi mina ngifuna ukushayela amabhanoyi isho nje into engazi bekhona aqale ngawe uthi ke yabe sihamba indaba uthi wayesephinde khomba uphakade wathi wena ke ufuna ukuba yini uthi wasibuza sonke intshumayelo lo ngiphakathi naye impela uthi wayesethi uphakade baba mina ngifuna ukuba ummeli uthi wayesethi suka lapha ngeke wena ube ummeli ngoba inhliziyo yakho akuyona inhliziyo enamanga awunawo amanga futhi kawulona ixoki angeke uzibe ummeli angithi khona izingane ezizima ezikhula Steve uba mameli kanti uShembe wathi mayibona inhliziyo kaphakade wabona ukuthi afanele abe ummeli ngoba akalona ixoki kwasidalo sakhe ngeke ube ummeli ungalona ixoki uba ummeli njena ngoba utho uthi waseqhubeka baba akabange sambuza ulokhuzana ulondo ukuthi ufuna yini uthi wathi mayeqeda ukukhuluma nophakade wayesethi nangu ummeli uthi wasebele emkhomba engazange ambuza yena wathi nangu umuntu okommeli ngoba lo uyiphicuphicwe unenhliziyo uyixoki unamanga unakho konke uyena umuntu okommeli lo engazange ambuza nangampela waba ummeli nikhona ngesonto
Nangampela lo muntu esikhuluma ngaye waba ummeli washo uNkulunkulu. Ingakho phela uShembe sithi uNkulunkulu ngoba uShembe ukhuluma naye usuke ngabuki wena la usuke buka lapha ngaphesheya iminyaka eyishumi ne-15 ezayo ukuthi wena njena nje ubunjena uyogcina ukuphi lapho ugcina ukhona. Wena njengoba uyiNazaretha njena uyogcina uhlubuke waba yini uma usuhlubukile makwenze uhlubuke. Akabuki ungaze uyitshela ukuthi uShembe ubuka iminyaka ne-20 ezayo ne-40 ukuthi khona ezulwini yogcina ungenile yini. Khona ezulwini yogcina ungenile yini. Uthi wayeseyasho uthi-ke hayi-ke zazaba njalo izinto. Nangampela kwagcina kwenzeke njengoba wayeshila. Yekusuke-ke ingane nje imvacamvacana inenhliziyo enhle ithambile engakwazi nje nokukhuluma besithi ufuna ukuba ummeli. Yini icabanga indaba yemali etholakala ebumeleni. Kodwa inhliziyo yayo kayivuma ikwazi ukumela umuntu. Ngeke immele umuntu yazi kahle ukuthi lo muntu kade ebulala impela ubulele ngampela bese iyomvikela ithi njena akazange abulala. Ayikwazi ukuqamba lawo manga njengalawo. Ngeke. Ngoba ummeli ufuneka awaqamba manga neqiniso elazi kahle iqiniso. Afika athi wena ngicela ukukhuluma iqiniso lonke. Bese uyakhuluma iqiniso. Bese ethi ngiyalizwa iqiniso lakho kodwa thina ke sophuma ngapha. Ngifuna ukukhipha ejele. Akakhulumi yona ile iqiniso. Inhliziyo yakho udaliwe kanjalo. Sesiyabuza-ke thina sithi hawu sesizwile indaba yokuqala Solomzi wasuphoxeka ukuthi yebo uthi ngavele ngaphoxeka kakhulu. Yiphi esibili asabuza nokuthi bagcina betholeni imali. Yiphi esibili indaba eyawenza ukuthi uphinde futhi inhliziyo yakho ishone phansi. Uthi esibili indaba ke ngangihamba ngedwa ngiyakubaba. Ngishumela ngoShembe maNazaretha. Amen. Uthi ngangihamba ngedwa ngiyakubaba. Uthi ngangijabule ngento lesimangaliso. Njengoba ngiyababa njena ngangijabule ngendlela iphithu uSathane. Ngangihamba phezu kwezihlahla. Bathi abafundileke ngangi over the moon wayihamba phezu kwenyanga. Usho abantu abafundile. Usho inyanga wayesengaphansi yena ehamba ngaphezu kwayo. Indlela ayijabule ngayo. Solomon uzojabule ngayo. Kodwa wasuka wasekanjani? Uthi ke ngangiye baba ngiyele indaba eyodwa. Uthi ngathi mangifika njena kubaba uthi wayesethi ubaba yamfana uthi ngathi baba uthi yini wenze njani uthi wangibuza akazange ngihambele phambili wathi yini wenze njani wathi baba ngendlela engijabule ngayo ngisekuwe ngizobika indaba eyodwa yokuthi njengoba babona abafowethu bengaka nje bedla utshwala mina sengibiyekile utshwala ngeke ngiphinde ngiphuze angisaphuza utshwala wayejabule eyobikelwisa njengoba uhleli lapha njena nawe uma ngabe kwenzeka indaba yokuthi eyakhe ingane oyizalayo idla utshwala noma idla insango noma idla siphe sidakamizwa njengoba umzali nje ngiyacabanga ukuthi mayifika ithi ke baba sengihlukene nakho konke ngiyekile manje ngizohamba nawe kuye sabatheni ngizohamba nawe kuye Khenani ngiyeke ngisho manje noma ngabe kuyisela noma ngabe wenzani wena mzali ungagijima uyibamba uyihage ngiyabonga mntanami indlela into yenziwe uthi lalalelane ukuthi baba wathi noma ngiphendula uthi wathi mangiphendula ubaba wathi uthini uthi ngaphinda ngathi baba ngithi sengibiyekile utshwala ngeke ngiphinde ngiphuze umbhalo 6 vula iBhayibheli umbhalo isahluko sesithupha Numbers 6 uthi baba indlela aphendula ngayo uthi wabe sephendula umdala wensuku wathi pho mina uthangenzeni indaba kaShembe maNazaretha Shembe uphendula ingane yakhe izombikela ukuthi sibiyekile utshwala ehlukene nawo zonke lezi dakamizwa ithi njena sengibiyekile utshwala uthi Shembe pho mina uthangenzeni uthi ngavela ngaphela inkani ngoba ngangayilindelanga leyo mpendulo kubaba uthi esekubeka ubaba wathi ngoba uma udutshwala uyidlela wena uma uba isibotho uzoba isibotho wena uma ngabe ufa kuzofa wena akuzukufa mina
mawuzombikela mina ukuthi usubiyekile utshwala uthi mina ngenzeni ngoba khona ingane lapha ezikhona ezazi ukuthi mazenza izinto zenzela abazali bazo zikhona khona lapha endlini zazi ukuthi mazi zingantshonti zenzela abazali bazo mazi ngawona amasela zenzela abazali bazo mazi ngawona amaxoki zenzela abazali bazo mazi ngaphuza utshwala zenzela abazali bazo cha yonke lento lena engibala noma ngabe yipi awenzeli bona abazali bakho kodwa uzenzela wena kodwa uzenzela wena konke lokho wenzayo umzali ukufundisile nje kuphela ukuthi ilokho okright ilokho okwrong ngoba lapha umshumane nje wade funda nje nesabelelo mawuqala lapha na usuka verse 43 uyalena ku34 usuka la 34 uyale lapho uqala khona ukuthi uNkulunkulu akuphe wena ndoda uyale ushembe ufundisa indaba yokwakho umuzi ufuna ukufunda bese ngigijima nenye indaba oza nayo uJehova wakhuluma kuMose ukuthi uJehova wakhuluma kuMose ukuthi khuluma kuba-Israyeli uthi kubo khuluma kuma-Israyeli uthi kubo uma wesilisa noma owesifazane noma ngabe wesifazane-ke ezahlukanisa afunge isafunge somNazaretha uma efunga isifungo somNazaretha azimisele kuJehova akathi mayifunga lesifungo sokuba yiNazaretha-ke bese ezimisela kuJehova uThixo wakhe akazahlukanise newayini abesezehlukanisa newayini notshwala obubukhali angaphuzi ubumuncu bewayini nobumuncu botshwala ngiyabonga baba inkosi ukuthi asingaqhubeki naye njengoba namhlanje kuyisabatha nje emshumayeli khona amanye amaNazaretha njengoba kuyisabatha ngo-24 isimzi kusasa khona amanye azobe enza lento lena efundwe eBhayibhelini amanye amaNazaretha agqoke ingubo emhlophe azobenza namhlanje nje ebusuku koze kuseyenza kodwa amaNazaretha ithi indaba uma umuntu efunga isifungo somNazaretha akaqondane noThixo wakhe kuphela azehlukanise newayini notshwala bonke obudakayo nakho konke abese ezazi ukuthi yena umNazaretha kaJehova kodwa konke lokho akwenzayo akakwenzeli yena ushembe uzenzela yena konke lokho akwenzayo akwenzeli yena uyise noma unina uzenzela yena angeke phela ingane yami iphuze bese kudakwa mina yampela noma ngabe ngiyayizala kodwa ngeke kuphuze yona bese kudakwa mina uma iphuza nje kuzodakwa yona uma ngabe kulawo utshwala futhi kuzofa yona hayi mina nawe mzali wena uzosala uphila njalo uma ushambe esifundisa lapha maNazaretha nje umshumayela efunda njena ethi uNkulunkulu akuphe wena ndoda uNkulunkulu akuphe wena nkosikazi uNkulunkulu akuphe wena ndodana uNkulunkulu akuphe wena wena nkosazana zonke lezi zigaba ezishoyo ufundisa i-management kwenza i-management at micro level ufundisa i-management ekhaya imfundiso iqala ekhaya i-management at micro level imfundiso iqala ekhaya usuke efundisa ukuthi ekhaya kuphilwa kanje nibona izwe lifile njena life izwe ngesizathu sokuthi i-management ekhaya kayisekho ekhaya i-management kayisekho zihambe ingane lezi ze-university zizofunda ngisho ne-communication 1 right up to 4 ne-management 1 right up to 4 zithi ifundela i-management ikhona izoyimanage kanti zifundela nje ukukhatha abantu zifundela nje ukudla imali ayifundeli yona i-management uyifunde ekhaya kumzali wakho umzali wakho ayeke ukuphatha iselfone esekhaya akafundise wena umzali wakho ayeke ukubuka i-TV ekamereni lakhe athi ngoba lapha lezi ngane zibuka le channel eDining Room ngakho mina ngizohlala ekamelweni ngoba usene-TV ekamelweni mayenza njalo lo mzali lo akakwazi ukufundisa ingane zakhe nasikhathi sazo kunabazali lapha abangamaphara kodwa bakhona basemakhaya amaphara ba-absent lapha khona ama-absent fathers nama-absent mothers khona ekhaya abekho
abekho kodwa bakhona abekho kodwa bona bakhona ngoba uyangena omunye ngeMercedes uyaphuma omunye ngevan akekho okhulumisa omunye uphela njalo mama uvela thina baba usithembile lona ufuna imali engaka othi ufuna imali engaka bakhipha imali wazi ukuthi khona amadoda azi ukuthi umuzi ukukhipha imali akukhona ukukhipha imali kwakumuzi ukwakho umuzi ukuthi ufundise lezi ngane zakuthi ngo4 abantu abame kuyavukwa kuyathandazwa makuqeda ukuthandazwa kuthathwa amajoke einkabi kuboshelwe einkabi kuyalinywa kulinywa indima embili ufundisa ke izingane zakho lento ebhalwe lapha esabelweni ayiphuphi futhi noma engafunda iminyaka ibe ama-1000 amangaki lena nje ebhalwe usheba ayiphuphi yona indaba enkulu le ayikho ethula le lapha abantu abami uma ngabe umuntu ekhuluma wena umfana ukhuluma nodade wenu ukhuluma kanjena uma udade wenu wena ukhuluma nobhuti wakho ukhuluma kanjena ufundisa lokho ubaba nomama ekhaya kodwa njengamanje isikhathi sokufundisa lokho kwasekho nobani ubuka ifoni yakhe mama ubuka ifoni yakhe TikTok ubaba ubuka ifoni yakhe WhatsApp nabanye abantu abangekho la endlini uthi wakumuzi awukho umzozo wakhe mawunjalo awukho umzozo wakhe mawunjalo njengoba khona njena akakwazi ukukhuluma nonkosikazi wakhe nengane zethu nje zambuka mhlawumbe ufundile sezofunda ne-communication 4 kodwa akakwazi yena ukukhuluma nomkakhe futhi akakwazi ukukhuluma nezingane zakhe nengane futhi ayikwazi ukukhuluma nonina ayikwazi ukukhuluma noyise zikhethe ukuthi zihambe zibikele ezinye izingane ezinye kwezinye indawo yazi nginenkinga nje umzali lapha ekhaya ayibona ingane senenyanga eziwu8 izobeletha ngenyanga ezayo ukuthi kanti imithi ibifimfisa ukumtshela unina asike isikhathi ukuthi umtshele ngoba unina lona akanasi isikhathi akekho kodwa ukhona bazibona bavele nje abazali bavele ingane yavele yakhula bengekho vele yazi ukuthi abekho laba bakhona kodwa abekho khona kodwa bekho ngoba yikho into abayenzayo ezinganeni azikwazi ukuthi ikhulume nabo ingane izigcina sithathe intambo yayihenga bese ishiya iphepha ngoba ayazi izokhuluma nobani ubaba akakhulumeki naye kodwa lo muntu sengazathi intambo phela ayihenge usesefunda ephepheni hayi ngibona ukuthi angiyilengise kanje ukuthi bengakhulumi ngani izokhuluma nobani ngoba vele wena kawukho izokhuluma nobani ngane ngoba wena kawukho awuyifundisi lutho awuyifundisi ukutana i-communication ngibona abantu beseParliament nje behlulwa ukuphatha eParliament ingoba bafundile emakhaya bafundiswa ngalutho emakhaya mntanami mangabe kukhuluma usisi wakho uyathula wena azaqeda ukukhuluma uyamhlonipha azaqeda ukukhuluma bese uyaphendula ulalela ukuthi uthini ufunda lokho ekhaya ufunda esikoleni noma ungafunda i-degree university akufundwa lokho noma ngaphatha inkinga engaka university akufundwa konke lokho ugrade ka4 akufundwa konke lokho hayi mina ngine-communication 4 kuyi-masters noma ngaphatha thesis hayi akuzukusiza ukusiza ngalutho konke lokho ngoba awukwazanga ukufunda ekhaya inhlonipho khona ekhaya ukuthi uhloniphe ubaba uhloniphe umama uhloniphe ubhuti wakho uhloniphe ukwenu ukhona abantu lapha abazi ukuthi angazi noma bayazi noma abebeyitshela ukuthi abantu abadlwengula abantu baqhamuka ngazi noma mhlawumbe baqhamuka behla njengemvula yini phezulu chabo noma abantu ababulala abantu behla njengemvula noma bageza noma kanjani abethi njengemvula abanye yibo labo bezelwe uwe khona lapha ekhaya mawuzele ingane ziyisithupha mhlawumbe izingane zakho zimbili kuphela lezi ezinye ezasesogwini akuzona ezakho hayi phela kukhuluma iqiniso langempela lezi njena ezakho ozizele wena mawuzozala ibembili kuphela usenkingeni ngoba mhlawumbe uzele ezasesogwini kuphela ayisekho ozoyizala ngoba hayi angivele ngizale ingane ibembili angivele ngivale ziningi lezi ezimbili ayikho imali yokuyikhulisa kanti awayitholi ingane usathi usazele ezasesogwini phela ingane zasesogwini hayi ukuthi ziqhamuka esidulini nazo zizalwa nje khona ekhaya ngake ngatshena mmeleze zami ingane engizalayo ngitshena lezi zami ingane engizalayo
ngale ngamantombazana amabili kwasekuza umfana kwasekuba intombazana ngisho inkosazi omdala uma ngabe kukhona into ethi kuthiwa lo mfana uyenzile zithi lezi ey'ngodade wabo lezi ndala zithi ngeke ungabayenze leyo nto leyo ngeke ayenze leyo nto leyo uyabantu naye ukuthi angayenzi khona abazali abanjalo abazi ukuthi iy'ngane zabo ngeke zikwenze ukuthi kanti ziyawenza zikwenza impela futhi zikwenza kakhulu izona lezi ey'bamba inkunzi zona lezi ey'zalwa yithina sigqoke ingubo emhlophe sigqokiwe yizo kanye zona lezi njengoba sabelele seKenani izobe kuhlupha zona awuzukuhlupha ezinye iy'ngane awuzukuhlupha abanye abantu aziwulaleli umthetho aziwufundisiwe zizobe zifuna ukuhamba eduze kwaShembe zincane zina 15 zina 17 zina 19 zina 20 zizobe zifuna ukugijima lapha eduze kwaShembe zizobe zigijima eduze komphongolo wezivumelwano njengoba siyeKenani zizobe zigijima khona zishaye impempe zona bona ngathi isemidlalweni izobe ibona sathi isemidlalweni pepepe umdlalo nembompu zibona ukuthi umdlalo nokoze fike uKenani kudlalwa indlela yokudlala le asibona ukuthi ivangeli lela asibona uThixo lo hayi bathi abama kwenziwa njena umakhanjwa nomphongolo wezivumelwano uyahlonishwa umphongolo awubheki umphongolo emakhuzana ke kuthiwa angawubheki ngisho ubheke kodwa lezi zamanje ziphenya nje nansuka ziwubuke ngoba zinombuzo ngaphakathi ukuthi pho kunani lezi ngane sizala manje zonke ihlale zinembuzo akwenziwa nje nalokhu ngoba kunani umphongolo wezivumelwano lena uThixo umlilo oyisimangaliso yingakho nje nafaneka izonke insizwa zilinde mangabe kuJanuary zingalenzi iphutha ngoba mawuhamba nomphongolo wezivumelwano uyalena eKenani uhamba nomlilo afuneka kuphinde ubuye lapha musu ubuye emhlamhlanganeni ubuye uze lapha ekhaya uzokwenza into ethize ngoba mawuyenze ufaka umlilo uhamba nomlilo mawuwenza nje into erong ungalindile uzofaka umlilo ufaka khona ekhaya abanye kade behlapha izona napa abanye mzawami uzobona sebethathazela bekhatha uhlanya bethe baphuma nomhlangano uvela uxayo baphuma nomhlangano nje bayaphi waphuma nomhlangano nje ubheke eKenani utatazela njena lokuzana unje ubani isibongo sakho wena kuzwa uyaphi nje utatazela nje uyaphi ufuze ugama nje ukukhanela ukuthi bese unkosaze efika nje ufike tatazela akekho honeymoon ufuna phela inyanga endathe honeymoon usho mina amen awuwazi ukuthi ungatatazela uphatha uhlanya hayi manje dokotela hayi manje ngiyakengekena uyofunani ungayihambela nje uyosabatha ngalelo sabatha ekseni uphinde ubuye ntambama kodwa wena uhoneymoon uma ngeshiwo yithina abafundisi lokho kosho ubani abantu bafike badanse ngoJuly bese beshada ngoDisemba ngoJanuary ubona sokuyibo laba hawu naba sebegijima yibo lona bese banyuka bafunana abantu lutho awazi bafunana bafuna ukutshena wazi ukuthi yena hayi ngiyaKenani ngeke wena ke nje nalike iKenani lapho kulonyaka 2023 alikho ningateki ngumiqiniso ungaphelelwa navangeli leli ilona vangeli liyiqiniso abantu bebabambelela lona ngabe bahamba endaweni right mase benenhlanhla mhlawumbe njena libade besina njena singabe siwabona ke mhlawumbe ngoMashi mase benenhlanhla ukubabona ngoMashi nakhona futhi befanele balungise nje hayi ukuthi sozothoba umntwana bayiMashi bawufuna niMashi isiphele nini honeymoon phela amaNazaretha ukusonda lokhu ukukholwa ukuwukholwa kodwa nasekhaya kufuneka ube khona ube ubaba ungabe ubaba oyiphara ungatholakala ekhaya abanye abantu beyijenta amaphara lapha neAlbert Park amaphara khona semakhaya ikhaya kakuselona ikhaya ikhaya kakuselona ikhaya ngoba libe nomthetho
libe nemfudumalo kuye kwephansi zonke izinto ufundise ingane ukuthi uyabona ke uma bese usekumenyoza isonto uthandazwa ngosikisi ngakho ke izindlu sezizohlala evaliwe njalo nezikapha zangehla ziyavalwa ngoba uzodlula umuntu athithele isende lapha indlela ufundwa kukhulwa kanjalo uzothi ukhulume cha kukhulwa kanjalo uzodlula umuntu athithele imbokoti ngeke lezi ingane zifunde lokho mangashiwo yimina ngubaba ngeke zifunde bangashiwo yimina ngubaba ukuthi yini kwesivalo eminyango na mase kulate funa kusho mina ngiyokusho nini mangilibele iselfoni ngiyokusho nini mangabe ngilibele iselfoni nje uma nabanye abantu le ngiyekela ababalapha ngisukuma lapha esihlalweni ngoba sengeke mhlawumbe futhi angisahlala nasedandro kunengane ngihlala ekamelweni eminye imizi khona imizi enjalo angasho ukuthi imizi ezinye izindlu enjalo thola umuntu une TV yakhe ekamelweni njalo abafundisani ukuphila abafundisani inqubo yokuphila nokukhula ezweni akukho ngoba manje funa ngifundise zona lezi ngane engizalayo ukuthi uyabona into mfuthi ukuthi ugcine wenza iphutha ungasaphumanga lapha ekhaya nenase wehlaza waba inkosi wayoshada ukuze ngithole isibusiso lapha ekhaya angaze ngigaxa amambatha ami engigida ngawo ungene eparadise uyabona nje ukuzela ingane usenza umxolela ngithi angithi umxolela ubaba uyabona nje ukuzela ingane ukuthi lo mfana wakho owazalisa wahamba na akazange ahlawule lapha ekhaya ithi ingane yebo ngiyabona ngoba nakho nalo into pho yini ungayithenga imbuzi kube wena othi baba naye imbuzi ngicela ukuthi ungigezele umuzi wena ngemali yakho ngoba uyasebenza wenzela ukuthi uma usuyikhiphile le mbuzi le hayi ngishumele angathi ngikhuluma enye indaba phansi ekhaya angikho angibabazi indaba yasho ngithiwa wenza ukuthi wehle entabeni ethize cha ngikuwe nje ekhaya yini ungayikhipha imbuzi wena uyasebenza intombazana iyasebenza baba ngiyabona ukuthi ngone emzini wo baba nomkhulu nalokho kwangikhohlisayo wagcina ungahlawulanga lapha ekhaya kodwa senithi ngoba nakho nginayo 1600 angithole nanti ezinyane ungena ngangimama njalo ngicela ukuthi leli zinyane baba ngicela intethelelo ngiyaxolisa lapha ekhaya ngikhuluma nawe njengoba ngemva komama nje njengoba ngazange uhlawule nje ukuthi wenzile yini lokho ngicela nje ukuthi intethelelo bese kubuya ingilosi kubuya izalukwazi ezazokupha umshado kube oyiphethe kahle bese zithi siyambona lo mntwana ukuthi uyayisola bese iqala sifunela enye inkosana lapha ezokuthatha ifake ibhale leminyaka hayi ukuthi uzonikela ngo20 uthi ngicela umendo cha unganikelanga ukhuluma ekhaya mama ngiyalibona iphuthe ngalenza ngicela ungicela intethelelo kubaba nanti izinyane 1600 ageza umuzi uma kwenzeka ukuthi emva kweminyaka emihlanu usegcine lo mfana waba seyingqondweni wazogeza umuzi kumungileke kodwa kwenze lokho wena wenzela ukubuyisa ingilozi yakho noyihlo athi uthi mamlethela ukudla ngethe abone ukuthi kusiyami ngane miyashayisa akwemukela ukudla kwakho adle ngoba ugezile umuzi wakhe ngoba naye kakuona wakhe oyise noyise mkhulu awuphoxanga yena uyise uphoxe omkhulu bakho nokhokho bakho lapha ekhaya Nazareta oyingwele Musa
Kanti lapha amaNazaretha sibonga unyaka ngoba ngesabathe enza abanye bazobe sebesebuhleni. Bazobe sebambe beyolala khona. Ngenxa ye-traffic. Ngisombe beyolala khona ngenxa ye-traffic. Niyazi into ezinye ingane emakhaya manje khona njena mangabe usuka njena khona amadoda azovela hamba ngolwesihlanu athi ayebuhleni hayi phela sesiyofaka umhlangano. Niyazi lezi ngane nizala ukuthi ayijabuli zona. Singakhumsanga lokho qhumayo kubaqhuma nje. Usufubele uhamba wena ngolwesihlanu uwe lo usuhlala ebuhleni. Kodwa usuka khona la iduzane awusukhona ophongolo. Usuhlala ebuhleni. Usuka khona lapha nje. Uhamba nje ngo-40 rand uyebuhleni ubuye. Azifuni lokho wenzayo. Njengoba yimina azifuni lokho wenzayo. Zifuna ukuhlanza unyaka nawe zithi inyama nawe lapha ekhaya onganani maqedwe ushaya amathini ngo2 bese nyavuka ke niye ebuhleni. Kodwa lapho yakho uthi uvela uhambe ngolesithandle uthi usese ebuhleni azwakholwa bo khuleka kakhulu. Khuleka kakhulu udlulile ekhaya. Khona abantu banjani khuleka kakhulu. Usuka tuzana ngangala ngeke uye ebuhleni lokho zana. Nesabathi ufike usabathi ubuye noma uhambe noma ukuthawa usabathe khona la kodwa ngesonto kuvuka ekseni ufaka umdedela. Ngeke uzohamba ngolesithandle. Njengomfundisi uzobe phethe ubhoko. Uze nakholo bo. Khona abantu sebekholwa kakhulu. Kanti uhamba njena uyabaleka ubona impilo enabhekene. Abhekene nayo. Ngikho amaNazaretha. Cha into impela into iqedwe idinya bese ngikhathi uyahamba. Amen. Ngikhuluma kabini. Ilwe. Uyiqede. Uyiqede impi. Ungahambi kunolaka olumile oluqubukile oluthe wena usuya khona. Khona abanye bazohamba nje kuvule isithathu. Basebeya khona, sebeyohlala khona. Ngathi bazothanda izitsha. Njengoba uhamba ngolesithathu uyothanda izitsha. Njengoshiyane lapha ekhaya uyothanda izitsha yini? Cha ngiyayibuzela nje. Uyothanda izitsha. Pho manje awusezokhulumisa lokho nezingane zakhe ekhaya. Nijabule njengomndeni. Phela impilo ihlukene kabili. Ingakho nje ngisho bethi mayifika le faka lesabelelo ufundisa wena ukuthi lima ulinde ungonakala okulimleyo nokuhlekule impilo leyo yokuphila egazini. Kufanele uqale ukuphila egazini qala ngaphambi kokuthi uyokholwa. Awuqali ngokukholwa bese ugcina ngokuphila egazini. Phila qala egazini bese ugcina ngokukholwa. Phila egazini bese ugcina ngokukholwa. Manje lamaNazaretha namhlanje asaqala ngokukholwa agcina ngokuphila egazini. Awasazi ukuthi kufanele kenze njani. Siyaphambana nje sehla senyuka njena imnqwazi isizeba u15 awathi eyani lemnqwazi u15. Njengoba u15 njena eyani lemnqwazi u15. Wafuna indoda yakho izife iphuwa ngenxa yenqwazo yakho ufuna ukuthi inqwazo izibe emhlanje ngenxa ya January. Ngifuna nolena abawu11. Izozibe ephuwa le ndoda. Ngoba uyazi ukugqoka umnqwazi amasabatha amabili alandelane. Awuwazi. Ubona ukuthi iphuwa uzogcina ungasayiboni le ndoda uzogcina usubuka abanye abantu emhlanganweni. Ungasayile emhlanganweni usubuka abanye abantu ngenxa ukuthi unomona manje uhalela izinto ongafanele ukuthi uyihalele. Halela izinto ongafanele uyihalele. Namakhosana ufika athenga umqhele wo-2000 umqhele ka-2000 ayenze lutho ayikho nje icabanga umqhele icabanga injobo icabanga ayikho into icabanga lutho nje ukuthi yakho umuzi icabanga lutho icabanga wakha lutho ayicabangi ngisho ukulungisa isicapha ekhaya icabanga ngisho uvusa ucingo lokweneka ekhaya nje buyapha nje icabanga manje ukuthi ngizobe ngifake isibhinki esinjani icabanga isibhinki ukuhlela lapha nje manje abantu bacabanga ibhinki abacabanga lutho emakhaya lapha bazalwa khona ukuthi mangihamba ngiyalena ekhaya ngizoshiya ukuthi nokuthi ekhaya ngizoshiya kunjeni ukuze ngibuye ekhenani kukuhle kunjeni abacabange lokho bacabanga ibhinki angisho ukurong ukucabanga isibhinki asicabangeni vele siyakhona kodwa cabanga phela nasekhaya
asithi sikholwa sibe sisuka emakhaya nawo amakhaya kodwa bephila angeke aphile mangabe sovele sicabange lesifaka amanisa sicabange phambili kuphela ubacabange umqhele ka 2000 ucabanga uNazaretha ka 1500 ucabanga yonke into lena kodwa lapha awunawo ngisho ulondo nje ekhaya kini uround nje round mawusubheka lo mqhele ka 2000 ubungathenga ama blocks enele kwakho round ube nawo round ekhaya kini okuthiwa ilawu lakho uma wenzizwe sekuba nensizwa lesi nikhona nje nanama lawo lapha nilala khona anama lawo nekuwabo omama lapha khona lapha epassage nasekitchen babani baneqe ekseni beyochithile khuzana baneqe khona lapha kodwa uma usubonakala emhlanganweni nempepe uthawuzela nje Nazaretha kanti lutho alinawo nje ilawo alinalutho nakhona ekhaya uthi mayengena etoilet kuvalwa ngephephe etoilet ufuna nje ukuthi akutholakala isicapha nje nama-inches amabili kuphela isicapha nomshudo ukuthi uwazi ukuthi usithele yena ngoba lo hulumeni ofikile ufika wafundisa abantu ukuthi abakhelwe abazabakhelwa nje ama-toilet abazali abazange bafundise ukuthi umuntu akakho i-toilet njengoba ngena uround uvele wefika kwakho i-toilet elu-1.5 by 1 meter sengisho ke manje-ke lokhu ama-dimensions e-toilet ukuya phambili 1.5 uye eceleni 1 meter i-toilet leyo nto nje ncane kangako 1.5 by 1 meter wehlule wakha lokho ngoba ulinde uhulumeni ukuthi yena ozamakhela indawo yokusithela ulinde uhulumeni yena ozamakhela indawo yokusithela abazali bakwazi ukuyifundisa ingane uyabona mntana uma ukhula thatha ingabe zambe uyogawula nje ihlahla zihudula ihlahla ngoba uyayifundisa ufundisa ukuthi iboshelwe zihudula ihlahla bese ukuthi lapha delima khona bese leli ihlahla lihudulwa phe wamagabade lapha delinywa khona indlela ongala leyo thina sesifunda kanjalo lezi senzansi kakhulu kanjalo manje sengibona nje nangathi angiboni ukuthi kwenzakalana emhlabeni angisaboni ngibona nje abazali abekho kodwa bakhona ayikho into abayenzile uhlile kathina sehlelwa ukufundisa ingane zethu ngendlela ushembe usifundisile uthi uNkulunkulu akuphi wena ndoda inhliziyo hayi inhliziyo kuphela nengqondo yokuthi wazi ukukhuluma nengane nokuthi wazi ukuvula uhlale phansi nengane ukukhuluma nazo zingathathi inkinga zazo zoyivikela abanye abantu ngoba wena awungeneki wena muwangena nje endlini ufunda iphepha kuphela uyoziphazanyiswa ephepheni leli ngoba sekuhlala i-tray phambi kwakho ayike nilo likhulumayo ekhaya uyindoda kodwa uyindoda eqeda ukwenzani ngoba ayikho into oyenzayo ekhaya awudlali role yokuba ubaba ekhaya kodwa ukhona sesiyaphuma maNazaretha sihamba siye eKhenani nikhona na masi lapha sobonga umdala wey'nsuku abanye bahambile basemakhaya lapha bakhona bayeza bayabuya nje nangoLwesihlanu zawo bayabuya bayadila impela bayabuya bayeza ngobuningi babo masi lapha sofunda indaba eyodwa yokuthi uma ufaka umkhele ufakwa uma kwenze njani ngoba manje sokunama-nensizwa evele ifaka umkhele noma kanjani sithema sivuka laphana ngomhla ka-27 kuthiwa kiwa kwabhekabezayo ekuseni laphana ngoJulayi bengikhona bengikhona eNazaretha uma ngithi ngiyaphumela phandle ngibona iy'nsizwa sey'faka imkhele zifaka amafoto ngingavela ngacala ukuthi hayibo kwenzakalani kanti abantu bazi ngisho thembele nje makushoniwe abayi ngisho nasemngcwabeni umshumayeli abazi ukuthi ifoto kafaka ngeni kwabhekabezayo abazi ukuthi ifoto kangeni kwabhekabezayo bawufundiswa ubani lokho uma ngabe thina abashumayeli singezokufundisa lokho ifoto kodwa yiba khona nawe ba-present uma kuyiwa kwabhekabezayo ubona ukuthi kwenziwani kwabhekabezayo umkhaleleli bandla ufakwa kuphela ake ngiyibale indaba angibale indawo zokuthi kunakufakwa khona umqhele awuvele uhamba udotuzela ngomqhele umqhele ufakwa ngesabatha wena phambi sami umuntu uthanda uma-1 bala ngesabatha umqhele into ayifuthi ufaka ngesabatha umqhele ufakwa nanoma ngabe yiluphi usuku kodwa nje uma kuyisikhumbuzo
angithi uthulo Amen. umkhele ufakwa emgidini umkhele ufakwa makuhanjwa nomphongolo wezivumelwano angithi ke manje ke kuningi ke sihlangene lapha makuhanjwa kiwa eKenani uyafaka umkhele noma kiwa ezweni ngoba ezweni makuyiwa esimayweni kunomphongolo wezivumelwano khona lapho ningikhona na ngingakho ngihlanganisa uma ngabe nje kunomphongolo wezivumelwano ukufaka umkhele umkhele ke awufaka ke mawusina ke nandaba ke mawusina ke uganwa ke nani kodwa sengisho esontweni awuvele nje uzofaka noma yini umkhele cha ilezo indawo ezidinga umkhele hayi ezinye kuyadinga kodwa ukuthi nathi thina befundisi sikwazi ukuthi uma ngabe sikhuluma besibabonisa abantu sibaxwayise ngoba abantu sebevele bezenzela izinto noma kanjani abanye ukuthi umshumayeli mayemile memezisa isonto baguqe phansi abanye bathi ngabe gqoka umnazarete baguqe phansi bagqoke sengathi umama indoda ukuxawe ukuthi usewenze njani umnazarete ugqoka nje uhamba ungameli uhamba ugqoka umnazarete ubheke esontweni mamanye isonto wonke umuntu ongena esontweni mali phela isonto akushintsha uphuma amaphuzana kusente ngayo kwenye indawo kodwa ngathi mangithi iphela inkonzo kodwa ke sengaphuma ke amaphuzana ngithi nashembe siba ke bayibona lento eseniyenze ukuphuma amaphuzana bahlaleke ibandla ungathi konke abasazoyidingida bathi hayi nangesingisi kuthiwa ladies first ngathi singisi ngesonsa kwenye indawo la ngafanele sisebenze khona hayi leli bandla sisebenze kanjalo nikhona eNazaretha akusebenzi kanjalo uNkulunkulu akasiphe eNazaretha ukuthi njengoba sekusele isonto elilodwa sokuqeda unyaka njengoba silapha nje asale sesiuqeda ke lo nyaka siumzimba uhlangane nomphefumulo asiphe uthando lokuthi simlandele asiphe uthando lokuthi simlandele noma singenalutho sinoNazaretha owodwa noma emibili kuphela abanye abantu basakwazi ukuya esontweni baphelelwa amandla amandla aqedwa yithi ngoba thina siyibona sinemali sineNazaretha sishintsha ka5 ohambeni sibheke homies bese omnye umuntu ayibona ukuthi kodwa ngizoyithatha phi eNazaretha u5 ngisabheke homies ngothi ngiqambe ngifike eKenani ngobe ngithathe phi eNazaretha u7 kulungile abanayo abashintshe kanjalo kodwa ungenawo uNkulunkulu akalandela uNkulunkulu ngothando lokuthanda ushembe Amen. shembe njengoba eNazaretha uthanda thina ufuna mina nawe nenhliziyo kuphela awufuni konke lokho kunye akafuna unamadavathi omhlanga akafuna amadavathi awu8 olokhu washintsha namabhesha awu10 cha akafuna lokho omunye uthenga amabhesha awu10 nje vele ibloka kwezwani naye noma yikuphi uhlale nje elokhuzile njalo nje ayindaba enkulu njalo nje na yathi inkosi ngiliya akumbona lo safuna angiyeke barekhod abantu ngiyabonga eNazaretha ingcwele amazwi uNkulunkulu angiphe wona ngicela ukuthi makukhona uthinteke kabi kodwa ngibeka indlela yokukholwa yalolu uhambo eNazaretha ukuthi asikhumbuzane into kanjani uNkulunkulu asiphe uthando lokuthi sithandane sisodwa siya khona eKenani abanye abantu bazobe bengenawo ujuice abanye abantu bazobe bengenawo amanzi mhlawumbe mayena amanzi awodwa amayisephelile uma ngabe nginayo imali yokuwathenga imazi ukuthi nginayo lapha ethempelini noma ngabe kuthiwa amazi angimnikeze amanzi aphuze aqhubeke umntwana kaJehova ahambe nohambo angazabe dehydrated ngenxa ukuthi mina ngimnika ngamanzi bona abantu abanomobho lo abancishana ngisho namanzi bona abantu bakhuluma ngabanye abantu azathi animbheke uyaphuza womile ukukhulumela futhi ake nimbheke uyaphuza womile usugxekelwa ngisho nanokuphuza amanzi ake nimbuke uthi wenza uyaphuza futhi womile uyogxeka nje ugxekelo khona lokho ukoma nje sengathi manje angazi ukuthi kuyini kanti vele phela kufuneka wome umuntu ake nimbuke eyitshena womile mafika lapha eKenani eNazaretha babesanani siyafika khona kuyagcinywa okwenziwa yonke into mase kufanele kuwele kuyiwe ngaphesheya sesongena ngesango
ezansi wonke umuntu ungangeni ngenhla ngoba ubona umngane wakho esebenza ngaphakathi nawe bese ungena ngenhla ngoba mawusungena ngenhla la ngena khona ushembe awusalotiwe abantu bakini abasezukuwela nawe ngoba bona balinde ezansi lapha ukuthi bazowela nawe wena usulandela isheni lakho wawungena ngenhla ngoba uthanda izinto umncane kodwa uthanda ukuhamba phambi kwashembe uthanda ukudla imoto yikashembe kodwa umncane kumana amakhosana njalo amakhosana vela ngena ngenhla amakhosana kodwa khona amakhosana asengena ngenhla athanda ukuhamba noshembe awabona ukuthi ayakholwa mangabe ngekho eduze kababa khona abantu abazi ukuthi bakholwa kangcono mabe seduze kwababa khona nabefundisi abazi ukuthi bakukholwa kangcono uma ngabe bezohlala behlale bemenyezwa ubaba nabavangela bazi ukuthi abanye bahlubuka abashumayeli bahlubukela ukuthi njena kwenziwe yini ukuthi lo mfundisi mayiseyinikiwe inkonzo kuJulayi abeseyifundela yini umthandazo ngoba ufuna ngathi umfundisi mayise esakwazi impela ngafake izibuko ayifundela umthandazo athi kodwa ufundelana umthandazo ngikhona uhlubukile ufuna ukuthi imenyezwe yena umshumayeli ugotiwe kuleli bandla ufuna amenyezwe yena ngelo kuphela umbhobho bese kuthi baba Nkosi yamakhosi ngiyakwazi ukufunda umthandazo ngicela ukuthi umshumayeli ubani angihole ngomthandazo bese kuthi ke githi ngalo walokho uzozabuya entabeni ehlubukile ngoba akazange asetshenziswe khona abantu asebenjalo khona wazwa njalo esho ngoJulayi ekseni njalo ekseni afone kanti ufona nje uyasesha ukuthi ngabe inkonzo ayikho nikimi ngibaye manje uhamba kanjani lapha ekseni ngesabatha ngo7 hamba kanjani lapha ngagcina sengibona ukuthi okay uhosha umoya lapha mangabe ngithi ngathi njena hayi ikhona lapha bese mina ngizofundela umthandazo ayicelele yena wazi ukuthi akakholwa mangabe engawufundanga umthandazo mase wabuye mhlawumbe engazange asho lutho wasakakholwa nabafundisa abanye banjalo bazi ukuthi abasakholwa kahle uma ngabe uzwa phela uJulayi bangazange bamenyezwe bezangazange basetshenziswe ukholwa sokunzima kakhulu ukukholwa kwethu kulobu Nazareth Ngiyabonga Manazaretha ingcwele. Ngiyabonga inkonzo. uNkulunkulu amazwi noma amabili nje nangiphe wona. Kodwa ngiyacela ukuthi kube khona oyedwa nje noma ababili abazowathola lamazwi bese beyaphila. Bese bewabukeza, bewantshise. Babone ukuthi kufanele ukuthi bashintshe kuphi. Yebe kuthi umuntu ashintshe. Ungathi mangiphuma ngaphandle bese ngibiza athi awusho ubuthini lapha. Kodwa shintsha. Mangabe ukuthi uhlezilene isitimela suka konulene isitimela ngoba sokugaya. Asishintshe bangcwele asishintshe. Lo nkulunkulu esimlandelayo
uNkulunkulu oyisimangaliso udriver wesitimela uthema lapha neKenani wayesithi mina ngudriver wesitimela ngakho wena ngena uhlale phansi noma ungaphamisa isandla uveze isandla ngewindi uhalalise uthi njena wini lekuphela lo msebenzi usubekeleyo maNazaretha washo njalo umvangeli umgame sengibhale into washo njalo umvangeli umgame umvangeli uGumede wathi thina okwethu sokuthi sibabaze esho sangathi uyawudla umbhobho athi njena siyababaza maNazaretha indaba yethu yodwa kuphela nje siyababaza manje sibabaza ukukhulu bonyazi lubonakele umhlaba wonke lukhulu ngendlela esimangaliso uma ngabe ngithi ngiyafika lapha angithi ekseni uma ngabe nesonto sesivuleka abanye amakhabethi angithi nje ayebhola lithi ibhola uma ngabe ukuthi ngiyasuka ekseni ngiya lapha kwathi kunezingane kuthiwa ezentethelelo lapha ngaphakathi le second time emlazi ziyowenza ukhisimusi zihambisela ukhisimusi ugogo uMaria wethu ozalunyazi lwezulu khona maNazaretha sengithi ake ngiqale khona sengiqala khona ke ngiba khona ngithi wanya ngidlula ngesibonakalisweni ngidlula kodwa ekseni ngithema ngivuka kwangena ucingo lwathi usibanibani ozalwa umfundisi maphumulo usehambile emhlabeni ekseni ngivuka ngalisonto khona isizwa maphumulo ibibekwa ngolesihlanu lweviki izalwa umfundisi ngalithola ucingo ekseni ngadlula esibonakalisweni ngahamba ngathi mina cha ngiyedlula ngiyalapha lezi zinto ukuphi lapha ngathi ngisamlapha manje lapho khona lo mshumayeli lapha ngaphesheya ngiyakhona ke lokho angimema ngoJulayi wathi uyasinela ngifike khona cha ngibe khona ke bese kugcina ngene ucingo luthi hayi ngeke nangu baba usedlule emvoti kuthiwa uze emlazi khona lapho khona intethelelo hawu ngase ngiyabona ukuthi sekonakele ngase vele ngithatha imoto angivalelisanga ngisho uvalelisa khulu ukugonga ngibuya ngikhamba ngapha kanti ngangena ngasecoastal kodwa ngakhamba sengiqhamuka la ngaphuthuma khona sambungaza ukuba basaqeda ngiyendabeni kaShembe maNazaretha ngoba mubu umuntu okuze inkonzo azayivala ngazange akhulume ngonyazi mubu umuntu onjalo anomphekisisa nani awulona ozoyivala inkonzo phela ngazange akhulume ngonyazi unyazi maNazaretha yilothixo lona othema esefikile wayesethi mina angizukulinda kuze ngidlule emhlabeni kuyohlunga phambili kodwa mina ngihlunga khona la zonke izinto ngizenza khona la ngelinye ilanga uthema kuhambeni insizwa yakwaMnyandu wayesethi makuyobiwa kubaba kuhambe usibanibani wakwaMnyandu ngapha wayengabe ngapha hayi angisho lo ngapha eMbonyameni lona ngapha uma bebika uthi baba uthi unyazi ngicabanga umfihla nini bese beyasho bafuna umfihla nini abesethi baba cha ningabe ngingamfihli ngoba sibe sihamba naye phansi kuye eKenani ngiyekeni ningaqale nimfihleni seyidlule inzuzo eKenani ngoba ngizobe ngihamba naye phansi kuye eKenani yazi manje lento nayivele ixake umuntu engangenile ethuneni walinqoba ithuba kodwa sihamba noShembe kwenzele njalo lensizwa lena kamashimane usema ngabe sesisukile lapha ngakusasa lavelelana izulu ngomsombuluko angabe ngisaya kwamaphumulo ngolwesibili ngase ngicela umvangeli ngathi abavangeli balapha ngaphesheya emlazi umjadu nocele ngicela ningiphelezele siwele siye kwamaphumulo siyolunguza khona masifika khona ngiyiphathe inkonzo siphathe inkonzo sikhuluma siqede sinya sengiyasheshisa sengiyivalela inkonzo sengiyasheshisa bathi ke kwenzeka isimangaliso lapha sithema saba siyoshintsha inkomo sithole lapha siyoshintsha phezulu ngonyameni siyoshintsha ngenkomo eyiduna yokumphelezela lo mfowethu ohambile kwakhona usibanibani othi njengoba bakade lapha kwathi nje njengoba kade lapha kwathi ngesonto nje olesibili njalo olesibili kuba umuntu esemakhazini lensizwa lena ibonakele ihamba nonyazi ifika lapha kwathi ngesonto yahamba ngesabatha emini yahamba ngesabatha ngekhathi zasekuseni sihambela esibhedlela bayishaya ngolesihlanu yahamba yaya esibhedlela kwaze wathi ngabo 9:10 siyahamba ekuseni ngesabatha kodwa ngesonto ngakusasa ngesonto yabonakala hamba nonyazi kanti indlela esilandelayo madoda emhlabeni yabonakala kwathi ihamba noShembe unyazi lwezulu
Ngiyabonga Manazaretha. Ngiyabonga Manazaretha. Ngithi-ke lento lena esiyilandelayo emhlabeni uNkulunkulu uhamba ngenyawo wehle ezulwini waziwa umuntu ebantwini. Kwahlatshelelwa kanjalo ephakameni ngalemva kwendlu mhlophe uSunday School ukuthi uNkulunkulu wehlile ezulwini kodwa wehla wazoba inyanga wangena umuntu wazoba umuntu ebantwini ufunda uSunday School. Angivani. Siyabonga Manazaretha. Inkosi ibusise izibalo. Ingoma sizodlala ngayo ikhulu nomashini ofundisa nefundisa 177. Inkosi ibusise ukuhamba ngoba ngayo. La